হেমন্ত কুমাৰ বৰুৱা আছে স্বাগতম জনাইছো মই প্ৰথমেই কোভিড যি পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতিৰ প্ৰেক্ষাপটত বিৰোধীৰ যি দাবী সেই দাবীৰ পিছত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলাক্ষেত্ৰত হোৱা এক অনুষ্ঠানত কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে এছপি সন্দৰ্ভত কিছু শিথিলতা অনাৰ কথা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে সেয়া সকলোকে দেখুৱাই লৈছো সকলে এছপিৰ বিৰোধিতা কৰিছে ইমানে কথা যে সিদিনাখন যাতে কোভিড নহয় তেওঁলোকে অকণমান আমাক এটা বুজাই দিয়ক যে কি ধৰণে কৰিলে আমি কোভিড নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰোঁ কাৰণ ভেলাঘৰত কোভিডত আহি অসমীয়া যুৱকেতো আক্ৰান্ত হ'ব আজি যে ভেলাঘৰত যে আক্ৰান্ত হ'ব ভেলাঘৰতো অনা অসমীয়া নাহে ভেলাঘৰতো অসমীয়াই আহিব আৰু কোভিডত আক্ৰান্ত অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে হ'ব 31ৰ দিনা কোভিড কিমান আছিল আজি কিমান কোভিড আছে এটা কোভিডৰ কাৰণেও এনেকুৱা কম্পিটিশন হ'ব নেকি আজি ৰাজ্যখনৰ কাৰণে দুখৰ কথা যে মানুহৰ জীৱনক লৈও মানুহে কম্পিটিশন কৰে যোৱাবাৰ যে আমি বিহু কৰিব দিছিলোঁ 31 কৰিব দিয়া নাছিলোঁ যোৱা বছৰ আমি 2020 চনত আমি যে 31 কৰিব দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু বহাগ বিহু যে আমি কৰিব দিছিলোঁ এটা আগত 1 জানুৱাৰীটো পৰিলে পিছত ভোগালী বিহুটো পৰিলে যদি উল্টা হ'লহেঁতেন তেলে ভোগালী বিহুটো কৰিব দিলেহেঁতেন 1 জানুৱাৰীটো কৰিব নিদিলোহেঁতেন এই ধৰণৰ কথা কৈ মানুহৰ অসমীয়া আবেগটো এনেকে নহয় আৰু এইবিলাক কৰিব নাপায় খুব ঠেক ৰাজনীতি বুলি এইটোক কয় আৰু যিমান দিনলৈ পৰা যায় লকডাউন নোহোৱাকৈ থাকিব লাগে কিন্তু মানুহে যদি কয় মাঘ বিহু কৰিব দিয়ক সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াও কৰিব দিয়ক আমি অসমীয়া এটা দিন লকডাউনৰ কাৰণে আহি যাব আৰু লকডাউন হলে আটাইতকৈ কাৰ ক্ষতি হ'ব অসমীয়া মানুহৰে ক্ষতি হ'ব গতিকে যিসকলে এইবিলাক কথালৈ অসমীয়াতৰ কথা কয় তেওঁলোকে অকণমান চিন্তা কৰক যে ভেলাঘৰত কাৰ কোভিড হ'ব অসমীয়াৰ কোভিড হ'ব নে অনা অসমীয়াৰ কোভিড হ'ব আৰু তেওঁলোকে যদি কয় কোনো অসমীয়া ল'ৰাৰ কোভিড নহয় ভেলাঘৰত মই কালিয়ে খুলি দিম প্ৰয়োজন কি আছে পুনৰ বিবেচনা কৰা মইতো অসমীয়া ল'ৰা কোভিড হ'ব দিব নোৱাৰো যদি ইয়াত কোনোবা বাহিৰৰ মানুহৰ কোভিড হ'লেতেন তেতিয়ালে মই পুনৰ বিবেচনা কৰিলেতেন যদি কৰবাত বাংলাদেশীৰ কোভিড হ'লেতেন মাঘ বিহুৰ কাৰণে মই পুনৰ বিবেচনা কৰিলেতেন যদি অসমীয়া মানুহৰ কোভিড হয় মইতো অসমীয়া হয় মই কিয় অসমীয়া মানুহৰ কোভিড হ'ব দিম ৰমেন বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া চিন্তা কৰিব দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু চিন্তা কৰি উত্তৰ দিবলৈও কৈছে যে ভেলাঘৰত কোভিড নহব নেকি ভেলাঘৰত চিন্তা কৰি উত্তৰ দিবলৈ প্ৰথমতে কথা হ'ল কি যে আংশিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 11টাৰ পৰা 4টালৈ কৰাটো সমৰ্থন জনাইছো যদিও কিন্তু মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্থিতি ষ্ট্ৰং কৰিলেও যে কোভিডৰ কাৰণে মাঘৰ বিহুত উৰুকাত এইটো দিয়াটো অসমীয়া জাতিৰ কাৰণেই ভাল হোৱা নাই আৰু তেখেতে 31 জানুৱাৰীত দিছো 31 জানুৱাৰী নাছিলে বুলি কৈছে ডিসেম্বৰ 31 ডিসেম্বৰ দিছিলো বুলি কৈছে কিন্তু 2-3 জানুৱাৰীত যেতিয়া দুলিয়াজানত এছপি কনফাৰেন্স হৈছিল আৰু আমি এতিয়া দেখিবলৈ পাইছো শুনিবলৈ পাইছো যে 10খন জিলাৰ এছপি কোভিড হৈছে প্লাস আপোনাৰ এডিজিপি তথা উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ কোভিড হৈছে গতিকে এতিয়া কথা হ'ল কি তাৰমানে সেই কনফাৰেন্সখনো নিয়মমতে হ'বই নালাগিছিল ইয়াৰ পিছতো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে গৈ সেলফি তুলিছে আৰু আজি বিহুৰ সময়ত তেখেতে এই কৰাটোত অসমীয়াৰ কাৰণে যে বিৰোধে কাম কৰিছে এই কথাটো নিশ্চয় ক'ব কাৰণ তেখেতে অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে ক'বলৈ কোৱা পৰিৱেশটো দিছে আজি অসমীয়া ভাষা গৈ হাইকোৰ্ট পালেগৈ মই আজি দুদিনমানৰ আগতে ডিসেম্বৰত এটা আৰ্টিকল লিখিছিলোঁ যে বিজেপি জনভূমিত প্ৰকাশ পাইছিল বিজেপিৰ পৰা ভাষাৰ সুৰক্ষা বিচাৰে কিয় আৰু সমগ্ৰ অসম জুৰি মই কিমান টেলিফোন পাইছিলোঁ মানুহে কৈছিল যে আপুনি অসমীয়া জাতিক সতৰ্ক কৰি দিলে আৰু আজিও মই এই পুনৰ এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যে অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে গৈছে এই কথাটো নখবৰ কাৰণে 17 জানুৱাৰীত হাইকোৰ্টত যিটো বিচৰাধীন অসমীয়া ভাষাৰ এপিএছচি কথালৈ হৈ আছে সেইটো নিষ্পত্তি কৰক তেতিয়া তেখেতৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি কথা অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে যোৱা বুলি কথাবোৰ প্ৰকাশ পাইছে সেইটো নাইকিয়া হ'ব ঠিক আছে অসমীয়া সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী অসমীয়া ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মা এটা নতুন প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী অসমীয়া
যিটো অসমীয়াত্বৰ কথা কৈছে সেইটো প্ৰমাণ হ'ব যদি উচ্চ ন্যায়ালয়ত যিটো গোচৰ চলি আছে অসমীয়া বিষয়ক লৈ APSC উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যিটো গোচৰ সেই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গোচৰ দুগৰাকীকে অধিবক্তা ইয়াত বহি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেনেকৈ নিষ্পত্তি কৰিব উচ্চ ন্যায়ালয়ত PIL আহিছে PIL দাখিল কৰা হৈছে উচ্চ ন্যায়ালয়ত তাৰ ওপৰত হিয়াৰিং ল'ব হিয়াৰিং লৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিজৰ মতামত দিব আৰু সেই মতামতটোৱে নিষ্পত্তি PILৰ ক্ষেত্ৰত মই যিমান দূৰ জানো এটা মুখ্যমন্ত্ৰীয়েতো ৰাজনৈতিকভাৱে তাৰ নিষ্পত্তি দিব নোৱাৰে কুমুদ আপুনি যদিও কৈছে আমি মাজে মাজে চিঞৰ বাখৰ কৰিব পাৰোঁ মোৰ নাই মই নকৰোঁ নাই আপুনি কৈ লওক ঠিক আছে ৰাজীৱ কুমাৰ শৰ্মা মই দিগন্ত কুমাৰ বৰুৱা আপোনালোকে মোক নকৰিব দেই মই আৰু নকওঁ মানে যদি মাজত কোনোবাই মই কাৰো মাজত ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰোঁ মই নকওঁ একদম মই সুন্দৰভাৱে শুনি থাকিম ৰমেন বৰঠাকুৰ খুব ভদ্ৰলোক খুব ভালভাৱে আপোনাৰ লগত কথা পাতে ঠিকে আছে সেইটোলৈ একো ইছ্যু হ'ব মোকতো নালাগে ক'বই নিদিলে না আপুনি দিয়ক আপুনি শেষ কৰি লওক আপুনি ক'বই নিদিলে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ কুমুদ যদি এনেকুৱা শ্ব' আপুনি কৰে তেতিয়াহ'লে মোক নামাতিব মই ভদ্ৰভাৱে চবকে ইয়াত ধন্যবাদ জনাই মই গুচি যাব পাৰোঁ ৰাজীৱ শৰ্মা শুনক আপুনি কওক তেখেতে মাজত এটা শব্দ কৈছে ইমান নহ'ব আপুনি একো নাই আপুনি জানে কথাখিনি আপুনি সাংবাদিকতা কৰিছে নহয় গোটেইখিনি জানে আপুনি গতিকে কথাটো হ'ল এইটো যে অসমীয়াত্ব মানে কি অসমীয়াত্বৰ সংজ্ঞা যদি কংগ্ৰেছ দলে ইমানেই অসমীয়াত্বৰ সংজ্ঞা দিব খোজে বা অসমীয়াত্বক লৈ চিন্তিত প্ৰণৱ গগৈৰ ৰিপৰ্টটো তেওঁলোকে বিধানসভাত উঠিবই নিদিলে দেখোন খিলঞ্জীয়াক লৈ পেলাই যেতিয়া সংজ্ঞা প্ৰণৱ গগৈয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল গতিকে চাওক ক'বলৈ গ'লে বহুত কথা ক'ব পৰা যায় কিন্তু আজি চিটুৱেশ্যনটো সেইটো নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট ভাষাত কৈছে আমি জানি বুজি এটা চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমীয়া বিৰোধী এই যে দেশ বিদেশত যে কোভিডৰ কাৰণে লকডাউন হৈ আছে এতিয়া সেই দেশৰ মুৰব্বীবিলাকো সেই দেশৰ মানুহৰ বিৰুদ্ধে নেকি আজি আমি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এই চিটুৱেশ্যনটোক টেকেল কৰিব লাগে কাৰ মনত দুখ নাই আজি আমাৰ সন্তানবিলাক স্কুললৈ যাব পৰা নাই আমাৰ মনত দুখ নাই নেকি আপোনাৰ মনত নাই নেকি চবৰ মনতে দুখ আছে কিন্তু পৃথিৱীৰ চিটুৱেশ্যনটোৱে এনেকুৱা হৈছে সেই চিটুৱেশ্যনটোকো আমি টেকেল কৰিব লাগিব না আমি মানুহক মানে যা তহঁত মৰ বুলিতো ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে তেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনক টেকেল কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশেষজ্ঞসকলৰ লগত কথা পাতি যিটো ব্যৱস্থা লৈছে মই ভাবোঁ সেই ব্যৱস্থাক আমি আদৰণি জনোৱা উচিত আৰু আমি নিজে ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা ইয়াত বেলেগ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছে ভেলাঘৰত আমি অসমীয়া মানুহখিনিয়েইতো যাওঁ ভেলাঘৰ খাবলৈ ভোজ খাবলৈ তাত আমাৰ যদি ৰোগ হয় এতিয়া কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কৈছে যে SP কনফাৰেন্স পতাৰ কাৰণে কেইবাজনো SP আৰক্ষী বিষয়া কোভিডত আক্ৰান্ত সেইটোৱেইটো উদাহৰণ তাৰমানে তেনেকুৱা এটা হাইলি হাইজেনিক কণ্ডিশ্যনত পতা এটা কনফাৰেন্সতো যদি কোভিড হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে ভেলাঘৰততো সেইটো চিটুৱেশ্যন নাথাকে গতিকে আমি কিমান লেভেলত সাৱধান হ'ব লাগিব তেওঁৰ কথাটোৰ পৰাই আমি গম পাইছোঁ যে আমাৰ সাৱধানতাৰ লেভেলটো কিমান হাই প্ৰফাইল হ'ব লাগিব গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যেকটো কথা মই ভাবোঁ অসমৰ জনসাধাৰণে আখৰে আখৰে পালন কৰা উচিত আৰু আমি নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি বাচিলেহে আমাৰ সমাজ থাকিব আৰু সমাজ থাকিলে আমাৰ ৰাজ্য থাকিব ৰাজ্য থাকিলেহে দেশ থাকিব গতিকে আমি নিজকে বচাবৰ কাৰণে নিজকে ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি ফ'ল' কৰা উচিত ঠিক আছে ৰঞ্জীৱ শৰ্মা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম মই দিগন্ত কুমাৰ বৰুৱা আপোনালোকেও এটা দাবী উত্থাপন কৰিছিল যে উৰুকাৰ নিশাটো কিছু শিথিলতা আনিব লাগে পাৰিলে পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছিল আজি আপোনালোকৰ আহ্বান বা সংবাদ মাধ্যমত বিৰোধী পক্ষৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুনিলে 11 বজাৰ পৰা 10 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 11 বজা কৰা হ'ল আপোনালোক সন্তুষ্ট নে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আজি যি শিথিলতা আনিছে সেই শিথিলতাৰ কাৰণে আমি যোৱাকালি দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ যে আমাৰ ৰাতি 12টা বজালৈ বিচাৰিছিলোঁ আমি কাৰণ আপুনি জানে যে ভেলাঘৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আচলতে মুকলি আকাশৰ তলতহে আচলতে আমাৰ ভোজ ভাতটো হয় অসমীয়া মানুহে উৰুকাৰ নিশা মুকলি আকাশৰ তলত হয় মুকলি আকাশৰ তলত হোৱা এটা অনুষ্ঠানক 11টা বজাত বা 10 বজাত সীমিত কৰিব যিটো ব্যৱস্থা লৈছিল সেই ব্যৱস্থাটোৰ আচলতে কি হৈছে গোটেই ব্যৱস্থাটোক অসমীয়া জাতিৰ যিটো অসমীয়া জাতিৰ আৱেগ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে আৱেগৰ দাবী নহয় অসমীয়া জাতিৰ আচলতে কি হ'ব বুলি ক'ম অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ বিহুত আছে অসমীয়া জাতিয়ে যদি বিহুটো পালন কৰিব নোৱাৰে গোটেই বছৰটো আমাৰ আচলতে দুখ থাকে যোৱাবাৰ ৰঙালী বিহুৰ সময়তো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিল যে এবাৰ বিহু হ'ব তেখেতে বিহু হ'ব বুলি কোৱাৰ পাছত বিভিন্ন বিহুতলীয়ে বিহুৰ আয়োজন কৰিছিল তাৰপিছত হঠাৎ তেওঁ SOP দিছিলে যে ৰাতি 11 বজাত হ'ব লাগিব কিন্তু বিহু কমিটিবিলাকে যেতিয়া বিহু
অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলে কাৰণ 1-2 তাৰিখ বা 3 তাৰিখৰ পৰা যিটো বিহুৰ আয়োজন কৰিছিলে শিল্পীৰ লগত যেতিয়া যোগাযোগ কৰিছিলে হঠাৎ তেনেকুৱা ধৰণৰ SOP অহাৰ লগে লগে বিহুখন 11টা বজাত কেনেকৈ সংকুচিত কৰা হ'ব আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ সময়সীমাই আচলতে সেই ক'ভিডটোক প্ৰট'কলৰ বিষয়ে আমি চিন্তা কৰিছোঁ আমি নকওঁ যে ক'ভিড আমি অমান্য কৰি প্ৰট'কল অমান্য কৰি আমি আমাৰ অনুষ্ঠান আমি বাবিলাক আমি কৰিব লাগে আমি ক'ভিড প্ৰট'কলটো সম্পূৰ্ণৰূপে মানিব লাগে কিন্তু সেই 11 বজালৈ যিটো শিথিলতা আনিছে আমি সমন্বয়ৰক্ষী কমিটিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি কাতৰভাৱে আকৌ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইটোত আপুনি আৰু 1 ঘণ্টা অন্তত 12টা বজালৈ আমাক শিথিলতা লাগে আৰু ৰাতিপুৱা নিশাৰ যিটো সান্ধ্য সেই সান্ধ্য 4 বজালৈ যিটো আপোনাৰ শিথিল কৰি দিলে তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি সমন্বয় কমিটিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এতিয়া বহুত কেইটা প্ৰসংগ আহিছে মই মনিকা দাস যিটো কথা আমাৰ তেখেতে কৈছে বৰুৱাই কৈছে আপুনি ভাবে যে 12টা বজালৈ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বা অসমীয়াৰ যিহেতু প্ৰাণ আবেগ গতিকে 12টা বজালৈ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবে নেকি জনসংখ্যাৰ স্বাৰ্থত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যি মানে সিদ্ধান্ত লৈছে মই তেখেতৰ মানে সিদ্ধান্তত একমত মানে কি আমাৰ ক'ভিডৰ সুৰক্ষা কিহৰ কাৰণে মানে ক'ভিড সুৰক্ষা আমাৰ জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা মানে সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থতে লোৱা হৈছে সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে আমি ভেলাঘৰ তাত কমচে কম আজিকালিৰ সময়ত আমি গাঁৱৰবিলাকত যিবিলাক মানুহে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰে তাতে আনন্দ উৎসৱ কৰে প্ৰায়খিনি মানুহ অসমীয়া আৰু গোটেইখিনি 200 বা 300 মানুহ জমা হয় আৰু ৰাতি সেইখিনি থকাৰ কাৰণে বাধা আৰোপ কৰিছে বাকী আমাক মাঘৰ বিহু উদযাপন কৰাত আমাক বাধা আৰোপটো কৰা নাই ৰাতি 11টালৈকে আমাকতো টাইমে দিছে যে দিনটো আমি উদযাপন কৰিব পাৰোঁ ৰাতিপুৱা 4টা বজাৰ পৰা শিথিল কৰি দিছে গোটেইখিনিতো আমাক দিছেই তেওঁ কিন্তু তেওঁ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত কামখিনি ঠিক আছে আপোনাৰ কোনো বিৰোধিতা নাই মই আমি এটা বিৰতিলৈ যাম কিন্তু বিৰতিৰ পূৰ্বে বাইদেউ সৰু এটা প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ পৰা লৈছোঁ কি ভাবে আপুনি যে এতিয়া আৰু শিথিলতাৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি কুমৰ আমি অসমীয়া এটা সৰু জাতি আজি আচলতে এইটো টকছত যে বহিব লাগিছে নিজৰ জাতিটোৰ আজি বিহু পালনৰ কাৰণে সেইটোৱে আচলতে আজি ভাল লগা নাই আমি মানে ভাবিব নোৱাৰা কথা এটা কেতিয়াও ভাবা নাছিলোঁ ঠিক আছে চলি আছিলে মানুহে চবেই বুজি পাইছে চবেই নিউজ চাইছে আপোনালোকৰ চেনেল নেশ্যনেল চেনেল গোটেই পৃথিৱীত হৈছে কিন্তু এই যে বিহুৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েলি যিটো আজি এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি ডাঙৰ ঘটনা হৈ গ'ল 10টাৰ পৰা 6টা সেইটো কৰি যিটো আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনি আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই CM ছাৰে কথা কৈছে যে মোৰ অসমীয়া ল'ৰাখিনিয়ে হ'ব কিন্তু সেই বস্তুখিনি সেই অসমীয়া মানুহখিনিও বুজি পাইছে কিন্তু সেই লাইনটো নকলে আজি আমি টকছত বহিবই নালাগিলে হয় যেনেকৈ 31st আজি আমাৰ খ্ৰীষ্টমাছ চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ ঈদ চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ বিহু আমাৰ পূজা চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ দুৰ্গা পূজা সেনেকৈ যদি সেই SOPটো যদি বনোৱা নহ'লে আমাৰ যে কণ্ট্ৰভাৰ্চি অসমীয়া অনা অসমীয়া অমুক তমুক এইবিলাক আমিও কেতিয়াও কৰি ভাল নাপাওঁ আমি এটা সৰু জাতি আমাৰো আৱেগ আছে আমি ভাষাৰ প্ৰতি মৰম আছে জাতিটোৰ প্ৰতি মৰম আছে কিমানখিনি মানুহ আছে আজি যদি আমি সঁচাকৈ চাব যাওঁ অসমীয়া মানুহখিনি সেই মানুহখিনিৰ আৱেগক লৈ পেলাই আচলতে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আচলতে সেই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে মানুহখিনি আৱেগিক হৈ গৈছে আচলতে কাৰণ কিয় হৈছে যে সদায় আমি এটা নিজৰ ভাষাটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কিয় আমাৰ আইডেণ্টিটিটোৰ কাৰণে আমি পদে পদে সদায় সংগ্ৰাম বা সদায় আমি মাত দিব লাগে সেই বস্তুটো একো ডাঙৰ ঘটনাই নহ'লে আজি এতিয়া ইমানখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া টেলিভিশ্যন চবৰে পৰা আজি নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালী পৰ্যন্ত আজি এইটো কথা কৈছে তেতিয়া আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে যেতিয়া ক'লে যে আজি মই শীতল কৰিলোঁ আজি মই 11টালৈ কৰিলোঁ কিন্তু এইমাত্ৰ দাদাই যিটো কথা ক'লে দিগন্ত দাই যে ময়ো আজি ষ্টুডিঅ'ত সেইটোৱে ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ দিয়ক বাৰু 12টাটো কিয় কৰিব লাগে তাৰমানে কথাটো এইটোৱে হয় যে মাঘ বিহু বুলি ক'লে এটা আমি ৰাতি বুলি আজি বুলি নহয় অসমীয়া জাতিয়ে ৰাতিয়ে মাঘ বিহু পালন কৰে বুলি সেইটো আজি বুলি নহয় চলি আছে গতিকে আজি সেইটো যদি 4টা কৰিলে এতিয়া আজি সঁচাকৈ আমি গা ধোৱাৰ আগত ৰাতিপুৱা আমি আগতে আমি ধুই পেলাই মেজি জ্বলাব লাগে 4টা কৰিছে ঠিকে আছে কিন্তু সেইটো 11টা কৰি আৰু অলপ আগুৱাই দিলে আজি তেখেতে যিমানখিনি কৰিলে ঠিকে
আজি অসমীয়া মানুহ যে কৈ আছে অসমীয়া ল'ৰা মৰিব, অসমীয়া ল'ৰা কোভিড হ'ব, অসমীয়া ল'ৰা আজি হ'ব, সেইটোৰ কাৰণে এই ৱৰ্ডটোতো নকলেও হৈ গ'ল হয়। SOP 10টাৰ পৰা 4টা নকলেতো আজি আৰু কিমানখিনি মানুহ আপুনি আমি গাঁৱৰ যে আমি যাওঁ আজি আমি গাঁও বুলি চবেই যাওঁ ভোগালী বিহুত গাঁৱত আমি কি দেখো এটা জুপত খুব বেছি 10টা 20টা 25টা ঠিক আছে ঠিক আছে বাইদেউ বাইদেউ গোটেইখিনি বিষয়লৈ আহিম আমি সৰু এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম বাইদেউ আমি সৰু এটা বাণিজ্যিক সাৱধানতা লাগিব। আমি সৰু এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম। বিৰতিৰ পিছত এই আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম। সঁচাকৈয়ে 11 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 12 বজা কৰিবলগীয়া পৰিৱেশ আছে নেকি সেই বিষয়ে কথা পাতিম সৰু এটা বিৰতিৰ পিছত। Maha Shopping, Maha Savings. Men's fashion starting at ₹149. Meesho Maha Indian Savings Sale on 11 Jan. Download the app now. जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट,
हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट
फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स।
जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाब আঁতৰি আহিছোঁ, সেইটো বিষয় নহয় যিহেতু তাৰ পৰা আঁতৰি আহিছোঁ, যে এতিয়া কথা হ'ল কি ভেলাঘৰত মানুহ গোট খালে ক'ভিড হ'ব। মই এই অসমীয়া শব্দটো বাদ দিছোঁ, ক'ভিড হ'ব। কিন্তু এই যে কালি যে শিক্ষামন্ত্ৰীজনে যিটো বৰভোজ পাতিলে, আজি দুদিনমান ভাস্কৰ শৰ্মা বিধায়কে পাতিলে, তো এইবিলাকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহোদয়ৰ যি ধৰণৰ নিৰ্দেশনা পাব বিচাৰিছিলোঁ আমি, সেই ধৰণৰ নিৰ্দেশনা কিন্তু আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। অন্যহাতে যে ক'ভিডত এতিয়া মানুহ গোট খালে হৈছে নে ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াৰো ক'ভিড হৈছে, নীতিশ কুমাৰো মুখ্যমন্ত্ৰী ক'ভিড হৈছে বুলি শুনিছোঁ। এতিয়া মানুহ গোট নোখোৱাকৈও হৈছে কিন্তু। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি সাৱধানতা যে বাঢ়িছে, আজি গুৱাহাটীতো বাঢ়িছে, গুৱাহাটীতো যে এলাৰ্মিং হৈছে, আমি সচেতন হোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। কিন্তু ক'ভিডৰ নীতি নিয়ম কেৱল গুৱাহাটীতে সীমাবদ্ধ হ'ব নালাগে। আজি মই নিজে এটা বেজ লগাই আহিছোঁ, দিছ হেজ বিন মেণ্ডেটৰী ফৰ মাই এমপ্লয়িজ যে উই আৰ ডাবল ভেকচিনেটেড। আমি কৈছোঁ আমাৰ নিজৰ কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে কৈছোঁ উই আৰ ডাবল ভেকচিনেটেড। কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল সচেতন হ'ব লাগে। সচেতন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো হেৰি নাই, বা আপুনি যিটো অলপ আগতে পৰিসংখ্যাৰ কথা ক'লে, কিন্তু এই যে যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা কথা তেখেতে ভালকৈ জানে, তেওঁৰ এটা গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি আছে, গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিৰ ওপৰতে কাম কৰে। কিন্তু মই ভাবোঁ তথাপিও ক'ৰবাত অলপ ডিষ্ট্ৰেক্ট হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতে এই কথাবিলাকৰ প্ৰতি অলপ লক্ষ্য ৰাখক। মানে 12 বজা কৰিব লাগে নেকি আপোনাৰ? না, 12 বজাতো মোৰ কথা হ'ল কি যে পুৰাই আঁতৰাই দিব লাগে। 12-4 কথা নাই, যে যিটো আগতে আছিলে। চাওক, এতিয়া মানে ৰমেন বৰঠাকুৰ, ময়ে কৈছোঁ কথাটো। এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশত নিৰ্বাচন আছে, কিন্তু যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে ধৰক মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা গংগা স্নানত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে। তেওঁলোকে বেছি হিন্দুৰ কথা যোগী আদিত্যনাথ ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰে কৈ থাকে, কিন্তু তাতো হৈছে। গতিকে ক'ৰবাত কোনোবাখিনিত অলপমান আমি ধৈৰ্য ধৰাৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি? মই সেই প্ৰশ্নটো ৰঞ্জিত শৰ্মাৰ কথাটো দিয়ক, উত্তৰটো দিয়ক। মই কেলৈ কৈছোঁ যে চাওক, যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে আপোনাৰ যি নিষেধাজ্ঞা লগাইছে এইটো সঁচা কথা, মই ভাল পাইছোঁ বা হেৰি হৈছোঁ। আমাৰ অসমৰ চৰকাৰেও লগোৱাত কোনো বাধা পোৱা নাই। অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে যিখিনি প্ৰতিষেধকৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, তেনেধৰণৰ প্ৰতিষেধকৰ আদৰণি জনাইছে। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জেদ ব্যৱস্থালৈ নগৈ, যিটো এটা জেদ ব্যৱস্থা হৈছে মানে সমাজখনত, যে আমি 31st আমি কিয় নাপালোঁ, কাৰফিউ কিয় নাথাকিল, আৰু আমাৰ বিহুটোত এতিয়া কাৰফিউ কিয় থাকিব। মই মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ মানে সমালোচনাৰ বিপক্ষেহে কথাটো কৈছোঁ, যে তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰীজনে সমালোচনা হ'ব নালাগে। আৰু আমি যিটো ক'ভিডৰ কথা কৈ আছোঁ, যে ক'ভিডৰ ক্ষেত্ৰত সচেতন হোৱাটো আমাৰ কোনো বাধা পৰা নাই। মই যিটো কথা ক'লোঁ যে 12টাৰ পৰা 4টাত যিটো আমি এটা মেজি জ্বলোৱা যিটো প্ৰথা আমি গাঁৱত চলাইছিলোঁ, আজি 12টাৰ পৰা 4টা বজালৈ কাৰফিউ থাকিলে আমি সেই প্ৰথাটো অৱলম্বন কৰিব নোৱাৰোঁ। বা আমি যদি আকৌ উল্টাকৈও কওঁ যে আমি এইটো ত্যাগ কৰিব নোৱাৰা বিষয়ো নহয়। কিন্তু যেতিয়া মন্ত্ৰী বিধায়ক, যেতিয়া বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে যেতিয়া আদৰ্শ দেখুৱাই, বাকীসকলক কিন্তু কঠোৰ নীতি অৱলম্বন কৰাটো অনুচিত। ঠিক আছে। না, আৰু এটা কথা কিন্তু এইমাত্ৰ অলপ আগতে এটা মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো ক'লোঁ অসমীয়া ল'ৰা কৈছে, সেইটো কিন্তু একদম মিছা কৈছে। কাৰণ সদায় আমি এতিয়া আমাৰ কসমপলিটেন, আমাৰ পাঞ্জাৱৰী, আমি যিখিনি এৰিয়াত থাকোঁ, আমাৰ ফ্লেট এৰিয়া প্লাছ আমি যিখিনি নিজৰ ঘৰ,
আজি কিন্তু সেই বেংগলী মোৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনি মাৰোৱাৰী ফ্ৰেণ্ডছখিনিহে বজাৰ ক'ত কৰিম কি নকৰিম কিন্তু আজি আমাক ফোন কৰিছে মোৰ মিষ্টাৰক আজি আপোনালোকক ক'লো ইয়াতে যে অসমীয়া লৰাই যে অকল আমি কিন্তু মেজি খাওঁ এইটো আজি কিন্তু ৱৰ্ডটো কিন্তু আজি এজন আমাৰ ষ্টেটৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখৰ পৰা ভাল লগা নাই সকলো যিটোৱে যোনে ভাবে যোনে অসমীয়াক আঁকোৱালি লৈছে অসমত থাকি পেলাই চবেই কিন্তু মেজিত যায় গতিকে সেই বেমাৰ যে কৰোনা যে অকল সেই চেণ্টিমেণ্ট আৰু আমি আজি মই কৈছোঁ নহয় এই ৱৰ্ডখিনি এই যে 10টাৰ পৰা 4টাটো কৈ পেলাই যে মানুহৰ মাজত সেই চেণ্টিটো ক্ৰিয়েট কৰি কাৰণ অসমীয়া মানুহ জানে আজি সকলোৱে জানে আজি বিজেপি চৰকাৰে হওক আজি চবেই এটাই কথা কয় আকা আন্দোলনৰ সময়টো এটাই কথা কৈছিলে যে আমি খুব আৱেগিক আমি অমুক আমি তমুক এনেকুৱা কথা ৱৰ্ডবিলাক বিৰাট ডাঙৰ কৈছিলে আৱেগিক কোনজন মানুহ ইণ্ডিয়াৰ কোনটো ষ্টেটৰ মানুহ নিজৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ কাৰণে আৱেগিক নহয় মোক সেইটো ক'ব লাগে আজি চাউথত যে যাওক আপুনি ৱেষ্ট বেংগল যাওক আজি ইউ পি বিহাৰত যাওক চবৰে নিজৰ জাতি সংস্কৃতিৰ ওপৰত চবৰে আৱেগিক আছে ভাষাৰ চবেই ভাল পায় চবেই নিজৰ ফেষ্টিভেলখিনি সদায় চবেই সুকলমে কৰিব গৈছে আজি বিহু কমিটি দ্বাৰাই যেনেকে কৈছে যে যিটো পৰম্পৰা আজি অতীজৰ পৰা চলি আছে তাতে যেতিয়া এটা বাধা দিব সেইকাৰণে ইছ্যু এটা বনাব নালাগিছিলে গতিকে ইছ্যুটো আজি যদি এইমাত্ৰ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়ে যিটো কৈছে সেই বস্তুটো যদি নোহোৱাই কৰি দিয়ে যদি আজি মানুহে কেতিয়াও মানিব মানুহে মাস্ক পিন্ধিব চেনিটাইজাৰ ল'ব দূৰত্ব মানি পেলাই আজি ভোগালী বিহু আনন্দৰে পালন কৰিব ঠিক আছে ৰঞ্জিত আজি অলপমান মনিকাক চাঞ্জু কিবা ক'ব খুজিছে মনিকা ঠিক আছে মই ক'ব কৈছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এনেকৈ যে কথাটো কোৱা আছে তেওঁ কি অসমীয়া নহয় নেকি তেওঁৰ বিহু নাই নেকি তেওঁ যে পইণ্টেড আউট কৰা হৈ আছে তেওঁ বুজি নাপায় নেকি আপুনি অলপ লাইনটো চাব ঠিক আছে ক'ব নালাগিছিলে অসমীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কথা কৈছে তেখেত যেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী কৰি অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলক হ'ব বুলি কৈছিলে কিন্তু অসমীয়া যে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ যোৱাৰ পিছত অসমীয়া পেপাৰ উঠাই দিয়া হ'ল তেওঁ অসমীয়া হয় নহয়তো এতিয়া সমাজে ব্যৱস্থা কৰিব আৰু যদি কিবা বেলেগ হৈ যায় তেওঁকে দোষাৰোপ কৰা হ'ব ঠিক আছে গতিকে তেওঁ সুৰক্ষাৰ কথাটো ভাবিছে এইটো ভালেই কৰিছে মই ভাবোঁ ঠিক আছে ৰঞ্জিত আৰু বিহু প্ৰতি বছৰে আহে ইবাৰে যে আহিছে এইটো নহয় আপোনাৰ গাঁৱৰ বোৱাৰীসকলৰ এই ৰাতিটো নোহোৱে আপোনাৰ কোনোবাইতো কি পিঠা বনাইছে বুলি 4টা বজাতো ঘৰ ওলাইগে লোকৰ ঘৰত গাঁৱলীয়া জীৱনৰ আমি পাইছো না ঠিক আছে অসমীয়া প্ৰসংগক লৈ মোৰ সন্দেহ নাই ৰঞ্জিত শৰ্মা আপুনি উত্তৰ নিদিলেও হ'ব কোন অসমীয়া কোন নহয় সেইটো উত্তৰ দিবলৈ খালি মই এটা কথা মই সেই শব্দটো এৰিয়ে দিছো না এটা কথা মই জানিব খুজিছোঁ যে অসমীয়াৰ যিটো ডেফিনেশ্যন সেই ডেফিনেশ্যনটোক আমি সংকীৰ্ণ কৰিব নালাগে বাইদেৱে যিটো কথা ক'লে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱা বুলি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেইটো কথা কোৱা নাই অসমত বসবাস কৰা অসমৰ মাটিত জন্মগ্ৰহণ কৰা অসমৰ বায়ু পানী খাই ডাঙৰ দীঘল হোৱা প্ৰত্যেকজন মানুহেই অসমীয়া সেই দৃষ্টিকোণেৰে বাইদেউৰ দৃষ্টিকোণেৰে শুদ্ধ কৰি ভাষণত নাই অসমীয়া ল'ৰা আৰু বাংলাদেশী মানুহ বুলি স্পষ্ট কৰি যোনে আজি অসমক আঁকোৱালি লৈছে অসমৰ ভাষাক আঁকোৱালি চবেই ভোগালী বিহু মানে ভোগালী বিহুটো বাইদেউ মেজি জ্বলাই এইটোৱে বিচাৰিছো মনিকাই যিটো কৈছা যে আমি শৰ্মা ছাৰ অসমীয়া নহয় শৰ্মা ছাৰ হাৰে হিমুজুৱে অসমীয়া তত্ত্ব আমি তেওঁৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে আমি ভাবিছিলো যে আমাৰ যিটো আজি আমি কান্দিব লগা হৈছিলে ভাষা সংস্কৃতিৰ কাৰণে সেইটো নালাগিছিলে কিন্তু নাগপুৰীয়াৰ কথা শুনি পেলাই তেওঁ কোনোবা এনেকুৱা কাম কৰে যিটোৰ কাৰণে আমি আচলতে আমাৰ ভয় গোটেই বিষয়টো হ'ল নে ভোগালীৰ এছপিৰ পৰা গৈ নাগপুৰ পালেগে গোটেই ৰঞ্জিত শৰ্মা আপুনি নাগপুৰ পালেগে ভোগালীৰ এছপি গৈ নাগপুৰ এতিয়া যদি মোক ক'বলৈ দিয়ে মই কম যদি ক'বলৈ নিদিয়ে আপোনালোকে কৈ লওক আপুনি বাইদেউ চবেই কৈ লওক শৰ্মা অভিমান নহয় এইটো আপুনি মই ক'বলৈ আৰম্ভ বাইদেউ ক'বলৈ কোৱা নাই আমি বহি থাকিম নাই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া এছপি ঘোষণা কৰিলে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অসমীয়া বিৰোধী মানে গোটেই বিষয়টো প্ৰথম কোনে উত্থাপন কৰিলে যদি চৰকাৰৰ এছপি চবে মানেই চৰকাৰৰ প্ৰথমটো বিৰোধী দলবিলাকে আৰম্ভ কৰিলে না বিৰোধী দলে আৰম্ভ কৰিলে দ্বিতীয়তে অসমীয়াৰ সংজ্ঞাক লৈ আৰু অসমীয়াত্বক লৈ পেলা আপোনালোকে কথা নক'ব এই কংগ্ৰেছ দলেতো 855 জনক হত্যা কৰিছিল কেতিয়াও নহয়
কেতিয়াও নহয়। 855 জন শ্বহীদক কেতিয়াও কংগ্ৰেছে নহয়। হত্যা আজি কৰিছে। অসম চুক্তিয়ে নহ'লহেঁতেন যদি ৰাজীৱ গান্ধী নাথাকিলে। 855 জন শ্বহীদক কংগ্ৰেছে হত্যা কৰিছে। সেই কংগ্ৰেছে আজি ভাষা সাহিত্যৰ কথা অসমৰ এখন আপুনি কংগ্ৰেছ কাৰ কথা চৰকাৰ কৈছে বাইদেউ? বাধ্যত আপুনি বাধা কাৰ আহিব আন্দোলনৰ কথা কৈছে? আপুনি কাৰ আন্দোলনৰ কথা কৈছে? পাঁচজন কাৰ আমি বিৰোধী আজি আমি শ্বহীদক কাক হত্যা সমৰ্থন কৰিছে? কৰোঁ? সেইটো মিছা আমি কথা। কাক সমৰ্থন কৰোঁ বুলি অসমৰ জনসাধাৰণৰ ওচৰত গৈছো। আপুনি- য'ত 100% খিলঞ্জীয়া আছে, আপোনালোকক য'ত ভোট দি 100% চৰকাৰ খিলঞ্জীয়া আছে, আনিছিলোঁ এটা তাত সময়ত। আমাক ভোট আমাৰ দিছে চিন্তা ৰাইজে। কৰিব বুলি। আমাক বাংলাদেশী আমাৰ ন্যায় ভোট চিন্তা দিয়া নাই। কৰিব বুলি আনিছিলোঁ, কিন্তু আহিছে। অপজিত উল্টি গ'ল আপোনালোকে নাই। চৰকাৰ কৰাৰ কা পিছত। এইটোৱে দুখ আন্দোলন লাগে আগতে আপোনালোকক। হৈছে। দ্বিতীয়বাৰ আমি ইলেকশ্যন আপোনালোকক জিকিছো। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আমি আমি আহিছিলোঁ। ইলেকশ্যন জিকিছো এতিয়াও কাৰ আমি হিমন্ত সমৰ্থনত? বিশ্ব শৰ্মাক আমি অসমৰ বিচাৰোঁ ৰাইজে যে কাৰ আমাৰ চিন্তা সমৰ্থনত কৰক। ভোট দিছে? কিন্তু আজি কোনোবাবিলাক চাওক, আঁচনি এনেকুৱা যিসকলে লয়, যিবিলাক ভোট- অসমীয়া মানুহৰ নাই, ঠিক আছে, বিৰোধিতা ঠিক আছে, কৰে। বাইদেউ, বাইদেউ, সেইসকলে বাইদেউ, আন্দোলন বাইদেউ, কৰিছিল। আজি আমাৰ লগত এক থাকিব মিনিট, লাগিছিল। এক আমাৰ মিনিট, লগত। কৰিছিল। এক মিনিট। ঠেঙাল কছাৰীৰ এতিয়া স্বায়ত্তশাসনৰ ইলেকশ্যন হৈ আছে। কা আন্দোলন কৰি দল খোলা ৰাজনৈতিক দলবিলাকে কিন্তু খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে তাত প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাব পৰা নাই। ঠিক আছে, ঠিক আছে, যিসকলে- ঠিক আছে, যিসকলে ৰঞ্জিত শৰ্মা। যিসকলে এই কামটো কৰিছিল। ঠিক আছে। আজি চাওক, কাক লৈ পেলাই কোনে একো ক'ব নালাগে। অসমৰ ৰাইজে মণ্ডেট নাই, দিছে, ঠিক আছে, বিজেপিৰ কালৈ ফেভাৰত নাযাওঁ, দিছে, কালৈ নাযাওঁ, আৰু কালৈ কা তাতে শেষ হৈছে। ঠিক আছে, কা অসমৰ ৰাইজে সমৰ্থন কৰে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। কেইজনমান ৰঞ্জিত ফটুৱা শৰ্মা- গুৱাহাটীত বহা কেইজনমান ফটুৱাক বাদ দি। ৰঞ্জিত ছাৰ, বাইদেউ এক মিনিট, বাইদেউ এক মিনিট। কথা ওলাই যাব এতিয়া। মই যিবিলাক সৰু এটা বুজি আহে বিৰতি- নাই, ভালকে এইটো use আমি কৰে জানো? ডিষ্ট্ৰেক্ট হৈ নাযাওঁ। কাৰ কথা পাতিম বেলেগ এদিন, আপোনালোক থাকিব মোৰ লগত। গতিকে চব কৰি যিটো দিওঁ। বিষয়ত কথা সৰু এটা পাতিব সৰু এটা হৈছে, বিৰতি ল'ম। সৰু এটা সেইটো ৰঞ্জিত শৰ্মা এটা বিৰতি লৈছোঁ। ৰঞ্জিত আজি শৰ্মা, সেই ৰঞ্জিত শৰ্মা, খঙাল কাছৰী বাইদেউ election এটা সৰু পাতিবৰ বিৰতি কাৰণে লৈছোঁ। ready বিৰতিৰ পিছত আলোচনা অব্যাহত থাকিব। বাইদেউ বিৰতিটো লৈ লওঁ, বাইদেউ বিৰতিটো লৈ লৈছোঁ। Maha Shopping, Maha Savings. Men's fashion starting at ₹149. Misho, Maha India. जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है।
इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है।
इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। চৰকাৰৰ নিশ্চয় দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। আচলতে মাঘ বিহুটো কেৱল অসমৰ উৎসৱ নহয়। আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ক'ৰবাত পোংগেল বুলি কয়, ক'ৰবাত মিথুন বুলি কয়, ক'ৰবাত মকৰ সংক্ৰান্তি বুলি কয়, গোটেই ভাৰতবৰ্ষই উদযাপন কৰা এটা উৎসৱ। আমি অসমত মাঘ বিহু বুলি কওঁ। ইয়াত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ আৱেগ। আমি যিহেতু এটা সাংস্কৃতিক ব্যৱস্থাৰ অধীনত থকা মানুহ। শংকৰদেৱৰ দিনত ভাৰতবৰ্ষ আদি নাছিল, কিন্তু শংকৰদেৱে এইখন ভূমিক পুণ্যভূমি ভাৰত বুলি বৰ্ণনা কৰিছিল। আমি সেইখন দেশৰ মানুহ। গতিকে ইয়াত যিটো সাংস্কৃতিক আমাৰ অৱধাৰণা আছে, সেই সাংস্কৃতিক অৱধাৰণাক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণেই আমি সাংস্কৃতিকভাৱে যিসকল ভাৰতীয় মানুহ আছোঁ, অসমীয়া মানুহ আছোঁ, সেই মানুহখিনি স্বাস্থ্যৱান হৈ থকাৰ প্ৰয়োজন। আমি সুৰক্ষিত হৈ থকা প্ৰয়োজন, জীয়াই থকাৰ প্ৰয়োজন। আৰু তাৰ কাৰণেই কোভিড SOPটো লাগে। আজি 11টা বজাৰ জেগাত যদি 12টা বজা কৰি 1টা বজাই কৰি দিয়ক না, 2টা বজা কৰি দিয়ক, কি ভোগালী বিহুটো কিবা সাংঘাতিক কিবা এটা হৈ যাব? কোনো। আৰু আমি 12টা বজাৰ জেগাত আমি যিটো ভোজ 11:25 খাব লাগিছিল, ৰমেন দাই যেনিবা 11:25 নাখাই পেলা 10:45 খালে, ভোগালী বিহুটো নোহোৱা হৈ যাব নেকি? কেতিয়াও নহয়। আমি সমাজক কি প্ৰমোট কৰিম? আমি সমাজক প্ৰমোট কৰিছে। আজি আপোনাৰ প্ৰব্লেম হৈছে কি? বিহুৰ সময়ত চাইৰন বজালে। প্ৰব্লেমটো সেইটো নে কোভিড বিয়পাটোৰ প্ৰব্লেম? আজি চাওক, আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টভাৱে আপুনি কওক, সেই মানুহখিনি পদত্যাগ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আজি তীব্ৰ গৰিহণা দিছে। নিৰ্দেশ দিব লাগিব, নিৰ্দেশ দিব লাগিব, গৰিহণা দিছে। মই আৰম্ভণিতে এটা কথা কৈছো, মই আপোনালোকৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনত কথা ক'বলৈ অহা নাই। মই মোৰ দলৰ পক্ষ ৰাখিবলৈ আহিছো, আৰু SOP সমৰ্থন কৰিবলৈ আহিছো। জনগণৰ আজি কংগ্ৰেছৰ প্ৰব্লেম, দিগন্ত বৰুৱা, আজি কংগ্ৰেছৰ প্ৰব্লেম সেইটো নহয়। আজি কংগ্ৰেছৰ প্ৰব্লেম হৈছে তেওঁলোকক আজি অটপালি কৰিবলৈ, অৰাজকতা বিয়পাবলৈ সময় লাগে। সেইকাৰণে আজি তেওঁলোকে এইটো কৰি আছে। বাতৰি কাকতত লিখিছে যে ৰাস্তাত পুলিচে বিজেপি কৰ্মী হলে কোভিড নিয়ম আজি কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে যিমান বিতৰ্ক কৰিব বিচাৰে। চৰকাৰে যিটো 4টা বজালৈ ৰাতিপুৱা বহুদিনীয়া 4টা বজালৈ শিথিল কৰি দিলে, 5টা বজালৈ 4টা বজালৈ কৰিলে, আৰু ইফালে 10টা to 11টা কৰিলে। আমি সমন্বয়কাৰী কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আকৌ অনুৰোধ জনাইছো যে যদি সম্ভৱপৰ হয় 12টা বজালৈ কৰিব লাগে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। কনক্লুডিং ৰিমাৰ্ক বাইদেউ কি ক'ব? 30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত কওক। ইমানখিনি যেতিয়া তেখেতে পাৰিছে 11টা আৰু 4টা কৰিবৰ কাৰণে ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন ষ্ট্ৰিক্ট কৰি পেলাই যদি নোহোৱা কৰি দিয়ে, তেতিয়াহে আমি তেখেতক আজি নমস্কাৰ ইয়াৰ পৰা ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা জনাইছো। অসমীয়া মানুহক ফূৰ্তি কৰিব দিয়ক, ভোগালী বিহু খাব দিয়ক, এনজয় কৰিব দিয়ক, অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠী সকলো মানুহ। মনিকা 30 ছেকেণ্ড মুঠে। মই কৈছোঁ কি, যি সিদ্ধান্ত লৈছে মই তেওঁৰ সৈতে একমত। আৰু আমি ভেকচিনেশ্যন কৰাটোতহে বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে, না কি আমি এইটোত
যে আমি কোভিড প্ৰট'কল 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা বঢ়াব লাগে সেইটোত নহয় এতিয়ালৈকে আমাৰ ছেকেণ্ড ড'জটো লোৱাই নাই মানুহে ফাৰ্ষ্ট ড'জটোহে লৈছে সেইটো গুৰুত্ব দিব লাগে বেছিকৈ ঠিক আছে ৰঞ্জিত শৰ্মা 30 ছেকেণ্ড মনিকাৰ কথা সমৰ্থন কৰি মই কওঁ যে চৰকাৰে যি SOP দিছে এটা সঠিক আৰু শুদ্ধ SOP আৰু ৰাইজে সেই SOP ফ'ল' কৰক নিজকে কোভিডৰ পৰা ৰক্ষা কৰক এইটোৱে এই সময়ৰ আহ্বান যিহেতু কোভিড ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে আৰু পৃথিৱী জুৰি হৈছে ঠিক আছে এইটো কোনো চৰকাৰে সৃষ্টি কৰা কনক্লুডিং ৰিমাৰ্ক 30 ছেকেণ্ড বাইদেউ সময় আপোনাৰ সময় শেষ হৈ গৈছে মই কেৱল অসমীয়াৰ আৱেগৰ নামত আমি গতিকে আৱেগক লৈ কোনেও খেল নেখেলা আৱেগক লৈ কোনেও খেল নেখেলা বিহু বিনষ্ট হৈ নাযায় আপুনি নিজে নিয়ম ভুল কৰিছে আপুনি কয় যে আনে কোৱা সময়ত নকওঁ এতিয়া মই ক্লজিং ৰিপৰ্টত আপুনি ইণ্টাৰভেৰ কৰিছে আপুনি ফাউল কৰিলে মই চাই থাকিব নোৱাৰিম ঠিক আছে কনক্লুডিং ৰিমাৰ্কটো দিব দিয়ক এক মিনিট ৰঞ্জিত শৰ্মা এক মিনিট দিব অসমীয়া জাতিৰ আৱেগৰ লগত খেলাটো বন্ধ কৰক আৰু মনত ৰাখিব ৰঞ্জিত শৰ্মা মানুহে এতিয়া আপোনাকো বেয়া বুলিব ৰঞ্জিত শৰ্মা মানুহে আপোনাকো বেয়া বুলিব 30 ছেকেণ্ড দিয়ক মই কৈছো তেখেতে অনৰ্গল কৈ আছে গতিকে মই ক'বলৈ বাধ্য হৈছো মইতো ইমান সময় ধৈৰ্য ধৰি আছো মই কৈছো যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্বাৰ্থতে মই কৈছো যে অসমীয়া জাতিৰ আৱেগৰ লগত তেখেতে খেলা নকৰক আপোনালোকে অসমীয়া জাতিৰ আৱেগক লৈ ৰাজনীতি কৰা বন্ধ কৰক কোভিড নিবিয়পে কংগ্ৰেছে অসমীয়া জাতিৰ আৱেগক লৈ ৰাজনীতি কৰা বন্ধ কৰক যিহেতু আমি নাই কৰা আৱেগ আমি অসমীয়া সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো ৰঞ্জিত শৰ্মা বৰঠাকুৰ ৰঞ্জিত শৰ্মা বৰঠাকুৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আমি বিদায় ল'ব লাগিব সকলোতকৈ ডাঙৰ SOP নিজে নিজক মানে সেলফ ৰেষ্ট্ৰেইন বা যিটো কয় সেইটো চৰকাৰে যি SOP নিদিলেও কোনোবা এজনী নামানো বুলি ভাবে মনে মনে হ'লেও নমনাকে থাকিব গতিকে আহ্বান জনাইছো সকলো SOP মানক টাইমটো কিবা এটা আহ্বান আছে সেই কথা সহৃদয়তাৰে বিবেচনা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কথা বিহু সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিয়ে অনুৰোধ জনাইছে ৰাজনীতি হ'ব নালাগে কোভিডক লৈ কোনো ৰাজনীতি কৰিব নালাগে এটা ব্যৱস্থাৰ মাজেদি বিজেপিও কৰিব নালাগে বিৰোধীও কৰিব নালাগে কংগ্ৰেছেও কৰিব নালাগে এটা পৰিৱেশ হওক আৰু ভাল পৰিৱেশত আমি সকলোৱে সুস্থভাৱে থাকোঁ অহা বছৰ যাতে ভালকৈ গোটেই ৰাতি ভোজ ভাত খাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰস্তুতি আমি যাতে চলাব পাৰোঁ সেই আহ্বান ৰাখি বিদায় ল'ম সুস্থ থাকক সবল থাকক সজাগ হওক নিজে সতৰ্ক হৈ থাকক বেলেগৰ কথা ইমান গুৰুত্ব দি লাভ নাই বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ Maha Shopping, Maha Savings, Men's Fashion starting at ₹149. Misho, Maha Indian Savings Sale on 11 Jan. Download the app now. Okay, ready? আরে কি হল গাখীৰ খোৱালো ডাইপাৰ ড্ৰাই নাজানো কি হল ওডৱাৰ্ছ গ্ৰাইপাৰটাৰ খোৱালানে আয়ুৰ্বেদৰ গুণ जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं पर आपका ख्वाब तो आजाद है इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग अमृत सीमेंट हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं पर आपका ख्वाब तो आजाद है इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग अमृत सीमेंट हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं पर आपका ख्वाब तो आजाद है इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग अमृत सीमेंट हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं पर आपका ख्वाब तो आजाद है इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए
और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर